Nesta festa canta xa que ven desta festa. Parecía que quería chover. Escoitaba ruidos para un pasado. Entrando das casas por debaixo das portas e carteira. Fillo do Luís. Aquí desgravados e más de misa se acompaña. Por aqueles días sae quen vai? Que queren? Non, aquí só quedamos xente importante. Ánimo, José, xa toparemos onde pasar a noite. Ali hai unhas lavandeiras, preguntémoslle. Boa muller. Hai alguén por aí? Piques de ser un meniño e Persoas como a vostedes. Oh, quen é? Sí. O Salvador, o Mesías, o Señor, atoparédelo envolto nos panos e deitado nunha corda ao carón.
E ofrécese unhos peixes frescos de maior calidade. Eu deixo estes banquillos que acabo de sacar do
echáramos una fresca, repitió la cosa escapa. Todo apalpador, personarse singular, anda a visitar las casas de apalpas a palpar. Oh, apalpador, personarse Vamos subiendo esta. Mira, aquí sentaron los de sexto, ¿verdad? ¿Eh? Sentaron los de sexto, ¿eh? Sí. El maletín que había ahí negro. Claro.